ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ UPSC ꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ CPF ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟꯠꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯄꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯗꯣ BSF ꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕ BSF CRPF SSB ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ acceptable ꯐꯣꯇꯣꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ acceptable signature ꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ non acceptable ꯐꯣꯇꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯐꯣꯇꯣꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯞꯄꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯂꯔ ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯔ ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗ ꯄꯤꯛꯅ ꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯗꯣꯀꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯂꯔ ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯂꯤꯡꯛꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯖꯣꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡꯗꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯅꯣꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯨ ꯑꯦꯟ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯒꯥꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗ ꯂꯣꯏꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯇꯣꯒꯤ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯁꯥꯏꯖꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯇꯣꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯠ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇꯨ PDF ꯐꯥꯏꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ PDF ꯐꯥꯏꯜꯗ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒꯤꯅ ꯁꯥꯏꯖ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯜꯂꯒꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗ ꯂꯣꯏꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯣꯞ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤꯀꯣ CPF ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟꯠꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯀꯩꯀꯩꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄꯩꯗꯨꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯤꯜ ꯑꯞꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯊꯥꯒꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅೋ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯄꯅꯦ ꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯍꯧꯕꯗ ꯂꯣꯏꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯁꯣꯏꯕꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕꯗ ꯕꯦꯔꯥ ꯀꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯋꯥꯏꯁꯇꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ BSF ꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ SSB ꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ CRPF ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯐꯝꯁꯨ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯡꯛꯁꯨ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟꯠꯗꯩ ꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯄꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯇꯪ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯪꯗꯅꯕꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯁꯪꯃꯜꯂꯁꯨ ꯕꯣꯔꯤꯡ ꯆꯨꯏꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯂꯤꯡꯛꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯁꯤꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯂꯤꯡꯛꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯏꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯂꯤꯡꯛ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯦ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯣꯔꯝ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔे 25/2019 ꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯈꯔ ꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯤꯔꯣ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯦꯁꯇ ꯆꯪꯉꯣ ꯌꯦꯁꯇ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯌꯦꯁꯇ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯏꯅ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯪꯉꯦ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯍꯪꯉꯦ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯥꯔꯠ ꯍꯪꯉꯦ ꯐꯥꯗꯔ ꯅꯦꯝ ꯍꯪꯉꯦ ꯃꯥꯗꯔ ꯅꯦꯝ ꯍꯪꯉꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ marital status community do you belong to minority free remission allowed ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯪꯉꯦ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ID ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅꯤ
form submission tawusi myam ko adom myam matam si yam kuin sangani form fill up se hana is tawrage tawlur matung nam ulaki ko myam si registration tawbagi form kamaina fill up tawni habadu sorak pairake myam name ahamada ming hange ming si myam soi da vida koi matriculation id 10 12 ta koi ming ama tum use tawidna ko adu ming du chap manana khoista hapkadaba ming sida aduga mamang na Mr. Mistress hapayate ko chumna ai kisagi ming do hapkadaba aduga gender khalani aduga date of birth hapani father name mother name siju sa manana khoigi certificate yawbudo hapkadaba aduga mamang da siri gumba natra doctor gumba tapayate aduga nationality se India khalani aduga married or unmarried khalani ko community se SC community gi matang se pe hage myam community je khoi se general oiragana ama oiragana general gumba adugumba oirdi moigi application fee pay tawni ko aduga SC gumba ST gumba adugumba kang female adugumba oiragadi fee exemption oi moije fee pay tawrai adu moisna makada community certificate date hairi se kari no haibise myam khangnabasu yaurangani khangni phare khangnabu yarogadi myam community certificate date haibadi ko akoina SC sida submit tawidna schedule caste ne na community se aduga mai sida date hapwai sino myam akoina ma issue torok date to tang do khoigi certificate ki SC certificate ki du yaurangani ba moina sin pura kanda moina akoigi certificate issue tawbu date to adu date to sida hapkadabane ko mon ham verify tawdine ba aduga do you belong to minority no haire fee exemption or equity SC ni na ko aduga sigi magi educational qualification je myam class kya dana kya phoba apply taw ya hagi yam drabada graduation appearing yai ko appearing yai aduga pass taw khiwi aduga mathak oikiba haidi educational qualification oiraba sindi loina ma kano taw ya apply taw ya mathak oi pokhoi loina aduga address haire address line 1 line 2 line 3 address to koina hapning ma hapu myam haide koi gi ji lairiba ko address to hapiro district hapo aduga sida registration tawba matam sida khwaidagi maru oibase karino haiba taragadi myam koi email hajisi use tawba amasung phone number je hapiyo haidi moi confirmation message tharakani aduga koina registration id amasung password phangaga login taraga apply tawya dunia aduga tungi khudong saba myam amasung moina ko email khuthangna phone number gi khuthangna message tharakani ba moina ko aduna hauji isana sijinaba email amasung phone number do hapiyo ai loina hapa loire sida maru oibasing ko myam na khangdaba hangningba yarsu dum hango email ga phone number ga du yam maru oi myam adu do hauji isana sijinaba hapiyo ko adu loiraga jik si loira matungda continue da sangasi loina hapa loira jik continue da namasi si number loira matungda anisubu step ta lai si myam sida yengbiyo nammo loikre adu loira matungna moina hairei se sida claiming X relaxation id nang sahi du hen ma taragadi claim tawe ai sahi do ko mana yes or no haire khoi di sahi yari hezi ko nauri sahi aduna no hapirsi aduga hairi claim tawning bakangu sahi do hel hai taragadi yes yo taragadi yes ta nambiyu ko no da namme continue tarasimu adu lora matung na myam sitamu thole anisub step ta lais namu photo identity card the photo identity card number confirm photo identity card number my photo identity card ai simya sida option kara pirangani haidi voter ID gumba aadhaar card gumba driving license gumba pan card gumba passport gumba haire si singja koina ama choose torni for example aadhaar card khalasi ko aadhaar card se common oye khoi de paina bada aadhaar card khale aadhaar card se gi khoi de aadhaar card number yawi myam ko 12 digit number do sida hapkadaba aduga chap manana 12 digit number do ko sida mu makha dam hakadaba confirm tagudaba mu ko adu hapa loirani aduga makha dam haise minimum of examination for essay component of paper 2 yes ex serviceman english na taraga angrezi haire english dum suslaire ex serviceman hana ko yorokra no hire ni no dum ko natamina ko the do you yes or gani yes sabiyo
Do you finally selected recommended an early examination to the post of assistant comedian? Hana exam de thakiba taragadi aduda selection ni tawrakana thabak ngairiba kangura sinebako. Dada akhodi nauna thajin boiragadi no hapo hana selection tawraga ngaibo iragadi yes mapiyu ko do khodi no ni no hapani. Dulai matungda continue tawdubako ada card number si men kige. Adu khalura matungda continue dana mani duga continue na matungna ma'am thole sida ko haidi sida yengbiro akoina application form thajin khibadu sida leire yengsi zoom toroke examination apply for Central Armed Police Force khale year khale name gender loina khale khoi sida confirm taobiyu lan ba yaubra chumba yaubra du yengbiro ma'am sida ko mu confirmation lakku sida si one sida yenglor matungda semdokningagadi ma'am sida chance piri update sida click tarokana semdokpa yari ko aduga isana summe haina khalagadi aduga sigi captcha sida sangaga magi sida kono p 61 samana na ma'am taobiyu y small letter I x 2 silorni 6 amazing si captcha number lore hair matungda I agree ta samna mani your date of birth does not match with the valid criteria of examination. Please check the criteria updated inform all. I can say date of birth hapadu ma'am I asing ma date of birth natte adu sahi do ma khara kano tawramale aduna angta sem kike na se sembagi matang si ma'am herang ke ma'am gyan tanaba mu hena update sida sangani ko update sanga kanda inga sagi form dum thola ani bisita ko chamanana form thola pasida I get date of birth yengani date of birth hap khibato mathak ta leire si date of birth sida sem gadaba simakke pai hap kre sangani sida x relaxation no dum hapo continue tawro aduga ngasai aina sida hap khibasing do loina si leire dollar matungda continue to tawroni thole ko ngasai form submission ongdo thole dollar matungda si captcha dum hapane muko dollar ka I agree dana mani once you agree no change will be permissible in part 1 registration of your application ma'am haire ko haidi sungjo soidana chamana tawbiro haidi soidre haire kana okay tawro alagadi update taroga muk change tawbiyo part 1 registration gi my registration ID number ma'am sida pire to ai registration ID number 1192 sida pire mathakta aduga you have completed the part 1 registration of the online application procedure loikre part 1 registration aduga aigidi FC nina fee exemption fee pay tawroi aduga fee pay tawgadaba kangu dudi step da fee pay tawana option lakane duda tawbigadaba adulora matungda akhoi part 1 loire part 2 registration mo tarasi part 2 danum kamai tawbun haibdu yengasi ko salasi part 2 damo desktop natragana laptop use tawai ado ma'am haziki do aji phone dum same desktop natragana computer use to have the ma'am desktop site te sangbi ai 3 dot silai na ma'am ko 3 dot se sangani sanga kanda sigi phone dum thajil su ai ba ma'am chamanai desktop site hai se sida click to ba aduga desktop site ola kane bu khut phone gi do ko dukanda thajin bi are dunga sagi registration number do ma'am registration number sida hapani aduga khoi date of birth sida hapani aduga magi random captcha hapani submit taroni aduga part 2 registration hawrasi ko sida se message la email da ma'am ai registration ID sida amung la email da ko aduga sigi part 1 registration lorba kangu du part 2 tawnawi damakta registration ID amasung date of birth use taw haire adukanda fee exempted oiba kangu no oire oidaba kangu dudi through online da natragana offline da payment taw haire payment tawbagi haire du mathangda part 2 da photos exam center signature na thingba loina upload taw haire
ko aduna singba khatani haijisida adu loiraga jig satlasi login tawrasi maroi basing do loina mele aduga submit tawrasi please enter the valid security codes ko yare adagidi application for Central Armed Police Force registration IDP re exam center khan duni myam khoi Manipur than aduga exam center si myam Manipur taning kanguna Manipur tabi yare aduga Manipur gi outside ta taning maming thaning maming mi singna outside dum khan be ai ko khoi gi sus na sidi aduna hojik myam khoi gi center si khoi Manipur gi video semani na mani imphal loina khalasi ko imphal sus torni imphal sus tawlur matung da exam center si submit torni mo ko the submit tawlur matung no ma'am si tholai ji kai kai thole upload your scan photograph ko aduga upload your scan signature photo ne signature ne upload your scan photo identity card document any document haidi kanogumba aadhaar card kumba ko adugumba dum thakat pa yai aduga upload image da namgadaba aduga photo size tu karam photo size no hai yeninga tarari click here and is yaw sia ita tarakan yeng sia sina signature gine sisina photo gine file lo cam sauba cam pic ba dugumna singba aduduna sida hai si ko aduga si upload tawluraba matung dadi loire photo application thajin ba loire sida my term and condition agreement tick tawrani aduga thajin ba application complete oire aduga sida photo thagat piro loine thagat piro aduga term and condition agreement tick tawbiro aduga application submit oire aduga ma'am photo gi size sauba pic ba dugi do hapet harange how to resize photogram signature sisna candidate have to scan image of their photograph and signature in JPG format. Each office should not exceed 300 KB in size. Nang photo do 300 ki hena sauba oiroidaba ko aduga photo resize to kamai tawni myam haidi pixel da na ko 350 wide oigadaba aduga height na 350 height oigadaba ko aduga kanogi dana mo smaina semgadaba sida loina pire mai image dudi laire dana pixel size ka loina pithodi mo sida sem laire dana adu image to 300 gi hena saholoidaba ko sisina kanogi photograph ki signature gi na mo sida laire signature gi su 300 gi hena saholoidaba aduga 350 pixel 350 pixel height and 1000 pixel wide and 1000 height. The image menu similar options are available in the photo editor also aduga mayam si khwadigi ena haining isna musigi photo kano tawbuse photo identity card document upload taw habse si JPG format da PDF format ta tawdabane mayam ko si se PDF format mayam sida su hairto candidate have to scan PDF of their photo identity card document in PDF format. It should not exceed 300 KB ko not less than 20 KB kangina ma'am ko PDF format aduga tawbiro photo upload loi tawro adula kan upload image ta sango sida adula matungna term and condition agreement tick tak tawro adu complete form submission oire gyanta da biarsu comment box tangbiro ma'am aduga video solution lage sangdok kadore and thank you so much guys for watching the video and bye for now aduga ma'am aigi kanodo website to me subscribe to biram update lapo ko thank you.